खुरुमजरे ISTV न्यूज में ताबे पुनपो तरामोक्सरी होजे हानबदा सिंग मुरुब पॉक्सिंग लोबिसी सरकार के मिहुत का JCLPS के स्टूडेंट विंगा वरी सनबदगे ILP के अकन मखोंजंग हंदोखरे अमदे तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट दा कोर्ट ऑफिस समता लेतबना पुलिस ना केस सिंग समिट तोबंगमद्री पुलिस स्टेशन दा अवात अपाना पिक थले होजे पॉक्सिंग संदरों पिजरे Joint Committee on Inner Line Permit System Manipur JCLPS na Manipur da Inner Line Permit System chana lu haina khongjang sangsinduna lakpage manungsanna JCLPS ke student wing na numit ini ki mamang dege hena kan ba khongjang sangsilamba do ngasi sarkar ki mute ka wari sanabadi handokre ILP sana hanaba dabidi lepalaitana tawkhigani hari Sakhi batang taramapalda student wing ge lusing makhada mairui singna sangsin ki khongjang amari leina police na desam ge office thugaramba madi mairui fazin ki bada senaba police personnel sing action logadabani haiba dabi tawduna ngasi desam office mamangda JCLPS student wing kangbuna wakan mifam sataki wakan mifam aduda Manipur da ILP sana halu mairui sing dabi PWD sangai festival thugaigani yellow missing kanaba lo semu haiba singba wahi ka placard sing da iki wakan mifam sataringai serakta ILP की मतंग सेम की all political party committee की convener MLA RK Anand Amadi MLA N Biren Laktuna student wing की कंगबुगा उन्नदुनो वरी सनकी नागालैंड दा यासिनबगी खोंगथांग मा लाकपदगी student wing ना संगसिनगनी तोरंबा अकन ब खोंजंग सिंग संगाई फेस्टिवल की यंगलगा कॉमथोक ले हाइना student wing की convener अंगमबना पॉमिसिन फोंदोकी माना मखा ताना ILP की ओइबा democratic ओइबा खोंजंग दी मखाताना लेपलितना संगसिन किगने देसांग ऑफिस की अकाय तोय थोन किबसिंग सरकार की माइकैदगी सेमजिलगने दिसंबर तांग 10 फावदा कमिटी की रिपोर्ट पिखत्रबदी खोंजंग कया संगसिन ब सेम सारे हाइखे इदे थुगाई की बपोत छै कोई प्रॉपर्टीज में मसीमा कोई गमेना मसी यामना थोन न थौदोम खंगे दो मसी तफम थोपा कोई मसी कंपनसेशन पीरगनी हाइबगी कोई थाजबदु छै कोई दे पीबीरे अदुदा मसी मखाताबा कोई student wing na thamamba koi gi chathoragala koi gi demand sing maroina agitation de koi suspend to wa from din laite yamna democratic wa koi gi demand si maroina fully masi implement to dri phawa maroina winter session manung jida choi koi hairiba bill chi puthoka pass to bagi fire ama government na lobi gani hairabani na masi ta sungsai so da lobi na bagi thajabadu koi gi hairiba koi gi honorable MLA ni si kuthang da state government da thambina wafam duma thamjakre mayoi singa wari sanaruba matungda RK Anana paumi sing da phongdokibada committee gi sabsabe report ama assembly da langkhatuna ningthammi phamda bill oina pass taunaba student wing gi kangbu ga kupna khanare security na khongjang sangsinma mahiru sing mathakta sathkiba thabak adugi matangda ngarang chief minister ga unaduna wari sanakre hari akoi ga understanding of program adu mi adu ke kelege do koi yangjinni na koi resolution na mas logre adagi henjin ba le magadi na henjin ba dugi ni maru na koi kan to se aduna le magadi madu koi gi committee na ngrangi koi gi meeting na koi madu yadi hai na koi wafun thamre mase koi de samsing ki kana sunate koi china wa tani koi lai si guardian mai lai ni government behalf lakpani and koi kino desam yauduna satra yauduna koi kedung indo so koi gi leiriba koi gi Manipur showcase tawiba world ngasi Manipur site sabtai ba koi kino si koi gi mega festival hai tai sangai festival si desam yauduna mayam satra gi sangsan yauduna moi cooperation yauduna mai pakne so koi na lodi aduna masigi understanding sima koi yanana ba haiduna koi si sigi assignments laksabne hai tai MLA N Birena student wing gi maram chaba dabi sing chief minister da khanganduna athoba matam da thaba on thok na ba khonaragani haike state ki festival asobama dagi international polo lai re aduna high post da koi excuse song si soina gi ba yorum basing do koi je laksari sine koi sport ure madugi sida le rami ba office da kai da le rami ba soi basing mayam do so koi ada chief minister da salaga koi convey torage aduga madugi maram chaba matik chaba photo koi initiate tong no to ge na haina kan da mai inausing su sa sing sin su state ki level da jik to ur sa thariba polo tournament aduga tawriba sangai festival ge si yenga kan da fare adudi da positive oina to gi rakani habi thaja bu to kan da yanar sabi stage ma khatani kana
भारत सरकार ना लिसिंग समापल मरफुदरा नेपाल दा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से मणिपुर के अतई डिस्ट्रिक्ट सिंग यंगनबदा लाइरब डिस्ट्रिक्ट ने हाइना सखंग्रबसु ngasi phawba सरकार असना मियंग संगबि वाटपदगी अवाटप क्या लेरी सरकार के कोर्ट ऑफिस अमता लेतबना क्राइम क्या ग मरी लेनब केस सिंग फाइल सिंग सबमिट तोफम लेतबना साउना अवाब मयोकनरी लोइनना तमेंगलोंग पुलिस स्टेशन असिदा अवाटपाना पिकथली रमसिदा रिपोर्ट मा सही खर की ममांग तमेंगलोंग दा कोर्ट के ऑफिस अमा ममिंगी ओइना लेरंबदु नोंगलै नुक्सितना हुमदोखिबदगी मफम मदुदा पोचै अमत लेत्रे निमित खर की ममांग दा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तमेंगलोंग एनोक तुनेश्वरीना लुचिंगबा टीम अमना सुमफम मदुदा येंबग लोइना मरी लेनबसिंगदा चपसाब थबक लौकननबा होनब लेख्रबनी लुरिबदी लॉ डिपार्टमेंट ना तमेंगलोंग दा नतना अतै डिस्ट्रिक्ट खरगिसु चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमदे अतै स्टाफ हाबलबसु मफम मफम दुदा कोर्ट ऑफिस बिल्डिंग लेतबासिनी सरकार के लुचिंगबा अमदे लॉयर्स सिंगना ट्राइबल इचिनाउ सिंगना कस्टमरी लॉ दा थाजदुना एस्टैब्लिश लॉ सिंग थोइदबना चाखुटपा वाट कनी हाइबा लेरबसु कोर्ट ऑफिस लेतबा असिना आइन के ज्ञान पिननब होनबदा साउन अपनबसु ओइरे जेलेरोंग यूथ फ्रंट असम मणिपुर नागालैंड के जनरल सेक्रेटरी डेविडना सही लिसांग सिटना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिस लेतबसिदा पेंदब वफम सिंग फोंदोकी डिस्ट्रिक्ट अतोप डिस्ट्रिक्ट सिंग दे सेक्शन कोर्ट से लेख्रे तमेंगलोंग दे होजिक फाव लेते बा दो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लौबीदब्रा रंब मोंग तौब्रा खंद्रे ज्ञान ताद्रे प्रजा दिको अथुब मतम तमेंगलोंग दसु अदो हंबियो हाइबसे एखोगी अपील ने तमेंगलोंग पुलिस स्टेशन की ओसी क्यांगसु एंटोनीना अंगांग अमदी अहल याउना मियोई क्यागी तमेंगलोंग द थोकपा केस सिंगदा कोर्ट फाइल सबमिट तौनिंगबसु कोर्ट ऑफिस लेतबना मरम ओइदुना खुदोंग चादब मायोकनरी मसिदा मरी लेनब अथॉरिटीना अकन ममियंग चाबिदुना ऑफिस बिल्डिंग अमा साबिदुना अवाबसि को अनबियो हाइके पुलिस तसु केस यामना लौकतबा ओइना उबो यावी मसिगी मरुइब मरमदि कोर्ट ऑफिस लेतबा असिनानि फोंदोकी केस रजिस्टर तौरे मी फारे अदु असिदा कोर्ट लेतबसिदा होय मी फारबसु मतमना चाना पुथोकपा ngamdabni si jamna problem oibni नाकलमरोमदा ओसीना मखाताना फोंदोकिबदा पुलिस स्टेशन असिदा गाड़ी लेते ऑफिस बिल्डिंग मतिक चादे बैरक लेते लोयना एसपी क्वार्टर की फेंसिंग खादे स्टाफ मसिंग यामना वाटली लेरिबा स्टाफ सिंग असिगी मनुंगदा ट्रांसफर तौननबा मरी लेनबसिंग ऑर्डर थोलगलबसु मैन पावर वाट मनमर मोइदना रिलीज तौदना लेबा यावरी हाइकी हौजिक पुलिस स्टेशन असिदा ओसी ओइरिबा असिसु एसआई ना इंचार्ज पूरी एसआई मरी लेगदबदा अमखक्त लेरी एएसआई तरुक लेगदबदा अहुम हेड कांस्टेबल तरुक लेगदबदा अनि अमदे कांस्टेबल निफु लेगदबदा सुनगी कुलुंदोय खक लेरी मसिना पुलिस स्टेशन असिदा चाउना अवाब मयोकंगे हाबा वफमसु ओसीना फोंदोकी आमदी अदुम लेये दुबो अखोय ओसी सु इंस्पेक्टर ओइना लेत्रे जम एसआई ना अदुम ओसी इंचार्ज पुरो लेबनी अदोगा स्टाफ स्ट्रेंग सिना एसआई मी मरी लेगदबदु अमा खक्त लेये एएसआई तरुक लेगदबदु हजिक अहुम लेये ऑर्डर तरुक लेगदबदु अनि खक्त लेये सिबाई ना मी 40 लेगदबदु मी 23 खक्त लेये फंक्शन तबुसी जाम लुबनी असि सही तरुक गुंबा ओइ खरुपनी सा अदुगा बिल्डिंग हेबसी आईओ सिंगी क्वार्टर गुंबसु लेत्रे जवान सिंगी बारेक अमा फोले फेंसिंग मोंग तादन लेरे ISTV पाउगिदमक एन रंजन अमदी नाउरिबम फिलिप्स तमेंगलोंग ngasi horiba sangai tourism festival asi ISTV network na channel anida live telecast toduna miyamda uhangani hana set top box panduna yengba fangliba ISTV sangai channel amadi ISTV music channel ani asida sangai tourism festival amadi Manipur Polo International gi sanaba punama uhangani set top box pandaba analog signal da yengba miyam gi sukhanduna hairiba channel asi uhangadori Sangai Festival का मरी लेना एडवेंचर एंड इकोटूरिज्म पैकेज की सरोमा ओइना नुमित तरुक नगे माउंट इसोमदी जुगो वैली के एडवेंचर टूरिज्म डायरेक्टर श्यामलाल पुनियाना ngasi MMTA के ऑफिस तगी लमथाखरे लमथाबगी थोरमदुदा MMTA के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरजित अमदी ऑफिशियल क्यासु सरुगाकी खोंगसद असगी मतंगदा डॉक्टर सुरजित ना अखोगी लेजिरबा टूरिज्म के लनगे यसे मियामदा खंगनबा मदी योखनबा पांडमदा खोंगसद असे सिनबनी मांग मखा ताना फेस्टिवल असगी मनुंगसना तोंगान तोंगान बा एडवेंचर प्रोग्राम क्यासु पांगथोकनी हाइकी मणिपुर लेरिबा एडवेंचर टूरिज्म स्पोर्ट्स से एक्सप्लोर तौबा तमगा अमगन नुसी जानाने लेबा अरिगी टूरिज्म प्रमोट तौबा मसिमकनी होइबा डायरेक्टर श्यामलाल पुनियाना सकलबा खोंगसद असिना मफमुदु लेबा टूरिज्म के मसाक सिंग निंगथिना खंगनबा होनबदा नतना खोंगसद असिदा सरुक यारिबा सिंगना मणिपुर के मियामदा अमुक हन्ना मफमदुगी फजबा खंगनबा होनगनी हाइकी God bless you with all the good ideas,
positive energy for like betterment of our society as well as state. So I wish you all the luck to enthusiasts as well as organizers. All the best. Manipur University da nauna sanglakpa mahiroi sing sakhang bagi thorma mangase Manipur University ki complex ta pangthokre Manipur University Student Union na sendona pangthokiba thorma du da MU gi Registrar L Lokendro School of Social Science ki den E Bijoy Kumar Mosu gi President Sarangthem David na maroi ba myoi sing oina sarwaki wangang ki sing na phongdona ki da Mosu leitingai da mahiroi sing na hiram kya da khudong sa da thengna dun lakhi haujik nauna muk leire Mosu gi thau puba sing na matam gi maroi ba khangna amasung akhang ahi sing tanaduna tabak togduna mahiroi singna thamliba thajaba mangaloi haike United Muslim Coordination Committee Bisnupur Koba Organization am semkre Kwata da headquarter oigedaba committee asigi president oiba BM MV Safiuddin amadi Muhammad Salamat Alibu president amadi secretary oina khalehari Imphal Fawba Railway Line Sem gi thabakta consultant oiriba thongju namarapam lekha da leba Dr. Thinguzam Dorendrogi yumda ngase upung 3 minute kunthrarom taba matamda sakang daba singna bom langsinduna pokhayan khre tawdo da asopan amata yaukide bom pokhayan ba tawdo bu yaning daba phongdoktuna thongju borom khongda miyamna wakan mipam sataki bom langsing ba yaning de Dr. Dorendrogi maral karino haibana singba wahi kaya play karsin da iki mera paibigi secretary inaw masana miyam leiba mafam da bom pokhayan bi thong amu hana sathabigenu Dorendro lamdam masigi saukat thorangi damakta thabak toribo misakni haiki mi kung ngatariba mafam sida bom lanjana aki akang thon baji ai koi jamlaba baja sing ai koi papjate masida so pa thon biganu matung da su asigumba si thon bidana bagi damakta ipu pawoi besin dai koi Tribal Youth Club ke sayang kai mapung parak pagi Golden Jubilee thorom ngasi new second leba Tribal Market Complex ta pangthokre taromadu da IFCD Minister Ngamthang Haukif MLT Manga Waifei amasung tongan ba Tribal Kanglup ki lusing masing na sarwa ki tarungge sarwa mo oina tongan ba nat ke jagoi sei kyaso utki All Manipur Physiotherapy Association ge tarelak suba annual observation day gamari lenena mongsang de leba All Manipur Mentally Handicapped Persons and Welfare Organization da asatha kaya mating people lenena mentally retarded oirbasinga introduction program ma pangthokre ngasi gi thormadu da All Manipur Mentally Handicapped Person and Welfare Organization ge chairperson RK Padmini Secretary Y Ibesobi amadi All Manipur Physiotherapists Association ge President Dr. Orita Devi Namaroi bemi singoina sarwaki Secretary Y Ibesawina State Commissions for Women's Labor Disabled Singi Oiba Commission ma lehaningi Indira Gandhi Disabled Benefit Scheme sing pangmangamdri masi pumnama asi Disabled Commissioner ama Social Welfare Department na habliba si matik saba staff lehanduna matong thina torobadi kanagani sedasigi oiba Disabled Policy ama susemba matamoire haike si commission adagi State Advisory Board sinasangga kaya apoi disability right commission kana simbi doge ayo bhai disability commission ko istana nahi disability right ko inani state issue state policy system nahi long term plan garani loisala padanga sig modu boxing amukan pijre sarkar ke mute ka jse ILPS ki student wing ga wari sanabadigi ILP gi akan bakhongjang handokre amadi Tamenglong District da Court Office amata leitabana police na case sing submit tawungamdri police station da awat apana pik thale hawjiki di estimate paw matang slojere meng tabiru busumbu amukana khomjare